ҳунармандӣ бахши муҳими фаъолияти инсон дар ҳаёт ба ҳисоб меравад. рӯзгор аз домани пурганҷи дасти ҳунарманд саршор аз рангорангӣ мегардад. ҳунар гавҳари гаронбаҳо аст, ки шахсро соҳиби зат намуда шабеҳ ба дарахти серҳосиле мегардонад ва инсон аз меваҳои он баҳравар мегардад. айни ҳол чун фасли тобистон аст, дар муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе як қатор маҳфилҳои ҳунаромӯзӣ ба роҳ монда шудаанд, ки кӯдакону наврасон метавонанд таътили тобистонаи худро беҳуда нагузаронида ба ин гуна маҳфилҳо ҷалб гарданд ва аз ҳунарҳои гуногун баҳравар шаванд. Фариза Шерова, роҳбари маҳфили Дастони моҳири Муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ба таълимгирандагони маҳфили Дастони моҳир нозикиҳои ҳунарии зебои офариро меомӯзад. طول 6 سال شد که در اینجا کار و فعالیت میکنم و در این طول 6 سال بسیار تعلیم گیرندگانی را صاحب ختم شهادتنامه این مؤسسه گردانیدیم و من در اینجا خیلی تعلیم گیرندگان ما زیاد میباشند. تعلیم گیرندگانی که از سن 6 ساله تا سن 11 هستند اومده در اینجا هنرآموزی را از خود میکنند و من با پدر و مادرانی که فرزندهایشان در خانه بیکار مینشینند و به آنها توصیه میدم که در این تعطیل تابستانه اومده فرزندانشان در خانه بیکار ننشینند و اومده در اینجا تحصیل نمایند و من اولا به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مینداری خود را بیان میکنم که با ما چنین شرایط را مهیا کرده است. در اینجا ما پیش از همه به کودکان ذوق زیبایی پرستی را میآموزانیم که تنها بتوانند که صاحب کسب شده در آینده زندگی خود را پیش ببرند. дар маҳфили Дастони моҳири муассисаи номбурда таълимгирандагон бо кӯмаки мураббияшон дастпонаву гарданбандҳои зеборо барои бонувон омода месозанд. ҳамчунин тавассути коғаз ҳар гуна ороишот сохта мешавад. ҷалб гардидани наврасон ба маҳфилҳои ҳунаромӯзӣ завқи баланди зебои офариро дар вуҷуди онҳо бедор месозад ва водор ба амалҳои неку роҳи дуруст мегардонад, зеро шахси ҳунарманд дар ҳама давру замон ҳамеша муваффақу соҳибеҳтиром аст. طول 2 سال میشود که در اینجا تحصیل میکنم. ما در آزمون تعلیم مهنت اشتراک کرده جای یکم را غالب شدیم. من در اینجا تمام هنرها را آموختم. معلمه من فریزه و من بسیار چیزها را آموزاند تا حالا به من آموخته ایستاده است. حالا من با مهره آرایش ها تیار کرده ایستادم و میخوام که گردنبندی زیبا تیار کنم. برای بانوان همین خیلی گردنبندهای ملی پیشنهاد. таълимгирандагони маҳфили Дастони моҳири муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе бо як завқи баланди ҳунармандӣ аз коғазу матоъҳои ранга ашёҳои гуногун омода месозанд, ки бо диданашон кас ҳаловат мебарад. аз хурдӣ ҷалб гардидан ба касбу кори гуногун барои инсони муваффақу комёб шудан кӯмак мерасонад. хушбахтона имрӯзҳо бо ташаббуси ҳукумати шаҳри Душанбе тамоми шароитҳо баҳри илмомӯзиву ҳунаромӯзии наврасону ҷавонон муҳайё гардидааст, ки ҳар яки онҳо метавонанд аз ин беҳбудиҳо ба манфиати кори худ истифода намоянд.